Mejuah-juah man banduk rina, ngawan perpulungan si ikelengi Tuhan, ijapape kamringan. Ibas paksa enda, mari ras-ras kita ersikap guna bengket ibas kebaktin minggunta. Mari si benaken kebaktinta. Kebaktin enda, ibenaken ibas gelar di bata bapa, si nepa langit ras doni. Ibas gelar anakna Yesus Kristus, si jadi juru selamat ta. Ras ibas gelar kesah si badia, si nemani dengan engkawali serayanna si arah lebe. Perkuah ate ras dame, ibas di bata bapa, ras ibas Tuhanta Yesus Kristus nari. Ibas kerembaken kesah si badia, ras kam kerina gelah. Amin. Mindo aku man bandu, pasu-pasulah kesusurenku, maka terus ia remeriah ukur ibas kini ulindu. O Tuhan, kam enggo masu-masu ia, maka pasu-pasundu tetap tading, ibas ia rasa lalap. Erpalaskan kata di bata enda, mari si puji Tuhan, ras kita rende ibas kitab Dendenta nomor 282 ayat si pemena. Mari ras-ras kita ngogi pustaka si badia, bagin si pemena, ibuat ibas kitab Kolose bindu 4, ayat 2 seh kubas ayat 6. Tutuslah ibas ertoto, jana sanga kam ertoto, ersikaplah, dengan katakan bujur man di bata. Bagi pe ertotolah karena kami, gelah iberikan di bataman kami kesempatan si mehuli, guna beritakan katana, guna nurikan rahasia Kristus. Sabab erkiteken si eme, aku genduari ibas penjara. Ertotolah karena aku, gelah banci aku ngerana alu mehuli, maka banci ku petangkas rahasia, bagi patutna. Pentar min kam ibas perbahanandu, nandangi silatek man Kristus, alu makeken kesempatan silit, alu mehuli. Mehuli dengan ngenamin ate kalak cakapndu, jana arus i etehdu, mereken jabab si tepat man ICP. Sejendama pengogen pustaka si badia bagin si pemena, ketuahan kalak si megiken kata di bata, dengan si maki kenca, ibas kegeluhenna si tep-tep wari. Haleluya. Senina ras turang sini ikelengi Tuhan, mari ras-ras kita ersikap guna dengkahkan kata di bata, ope lengas ye, mari ras kita ersada ibas pertoton, ertoto kita.
Tuhan di bata kam Bapa kami si mada kuasa, ibas Yesus Kristus Tuhan. Itandai dengan isembah kami kam, ipuji dengan ipermuliakan kami gelarndu, arkiteken kuasandu ras keleng atendu simbelin. Banci pe kami tetap makeken kesempatan silit, guna dengkehken kerna katandu. Pemeteh ras kepentaran kam kap empuna, berikendu Tuhan man kemahandu, gelah tuhu katandu empelimbarui kegeluhan kami kerinana. Bagepe kerina anak-anakndu, singgo sikap guna begiken kerna katandu, kam si makeken iya, kam si peangkaken katandu, gelah nabanci i antusina katandu, dengan pe terdilo pusukna gunang geluh ibas katandu. Terpuji kam Tuhan, sebab Yesus Kristus juru selamat kami sing geluh. Amin. Mari ras-ras kita ngoge kitab Mazmur bindu 20 ayat 2 sekubas ayat 10. Iogiken kami isina nina bagenda. Dibatalah si emperdiateken kam tupung ibas kinisran, dibatanu Jakublah si engkawali kam, isampatinalah kam ibas rumahna si badia nari, ibre kenalah penampat i deleng Sion nari, i alo kenalah kerina persembahandu, dingin merim i akapna persembahan tutungendu, iseh kenalah kerina sura-surandu, dengan sangap kam ibas si i rencana kendu, gelah ersurak kami perbahan riahna, dengan erbahan kerja meriah karena kemenangendu, alu rende muji di bata. I perdiateken di batalah kerina pemindondu, genduari, kueteh maka Tuhan si mereken kemenangan man raja pilihenna. I surga nari Tuhan ngaloi ia, alu kuasa Tuhan iberi kena man raja kemenangan simbelin. Lit kala si ernalemken gereta perangna, lit ka si ernalem man kudana, tapi kita lah bage, kita ernalem man gegeh Tuhan di bata. Kala si ernalem man gereta perang ras kudana, la banci la terantuk dengan guling, tapi kita ernalem man Tuhan, kekelah dengan tedis pagu. O Tuhan, berikan kemenangan man raja, tupung kami erlebuh, begikenlah sejendama pengogenta. Senina rasturang si ikelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas minggu enda, ibelang-belang gereja GBKP, liturgi si ipakikan kita emekapkan notoken serayan. Temanta emekapkan rikutkan pengogenta, singgo isikapkan gerejanta, iperdiateken di bata pemindondu. Tentu pengarapenta, la iperdiateken di bata ngenca pemindonta, tapi pe iseh kena, ibere kena, si aloken kai si ipindo kita mandi bata ibas pertotonta. Tapi si jadi penungkunen man bantah, dikune la iperdiateken, dengan lenga ibegiken di bata pertotonta, ma artoto dengang kita. Aruskin ibegiken di bata kerina, pemindonta ras iseh kena bagi si ipindoken kita, maka kita tutus ertoto? Tentulang. Maka kerina kita selaku anak-anak Tuhan, sekel rincuhna kita, adi idengkahkan Tuhan pertotonta, jana iseh kena kai si isuraken kita. Tapi ulah kita lupa, maka Tuhan tape pernah ngeertoto la seh bagi si isura kena. Salah sada umpamana tupung Tuhan Yesus ertoto ibas Getsemane.
Jadi alu bagi dage ngajuk kita kerina perpulungan Tuhan. Gelahna tupung ibegiken, entah langa gia ibegiken Tuhan, entah na lenga isehken Tuhan pemindonta, kita tetap tutus ertoto. Kakin gunana kita tutus notoken serayan. Si teras-ras maka serayan Tuhan pe manusia. Lid keterbatasenna, ia pe bali res kita. Pernah ngelatih hukurna, lid perbebenna lalit tampukna. Janah pe banci jadi kegeluhenna lah bagi geluhta. Anak-anakna lah bagi ukurna. Nora entah naras pe banci jadi lah ersada arihna. Ras serayan Tuhan. Bagaimana kegeluhan ekonomina, pendahinna, lenga tentu bagi kalak si deban. Labu berarti adinggo serayan Tuhan, lanailit perbebenna. Makatep nga, erkitiken ia serayan Tuhan ekange, maka rebuena perbeben sini hadapina. Seh makana ibas kinatana, lit ngeserayan Tuhan, lapang erkhotbah. Lapang nuriken kata di bata, sebab mis itawin naman bana, kailah kuturiken man kala, adi anak jabuku pelat rajarken aku. Kailah ningku ngajarken kalak si deban, adi man diringku sendiri pe, lenga bukuh man pekena-kenan. Maka situhuna senina ras turang sini kelengi Tuhan. Adi rembak kita ras rayan Tuhan ngit kita megiken kaisi i alamina, terpercaya kita arah kaisi itu rikena, situhuna sehkal nge buena perbebenna. Saja bekatep ninta di serayan, ngo harus jadi usihan ibas kaipe. Janah pe adi serayan, tentu ia ngokuh iberikan di bata pemeteh kepentaran rejeki rasi debanna. Tapi tangkas ngesi idah, serayan pe melalakal ngesi idah, sekal buena tantangan sini hadapina. Maka kainina Paulus man perpulungan i Kolose, tutuslah ertoto, dingen resikaplah, katakanlah bujur man dibatanina. Jadi adi perpulungan tutus ertoto nandangi serayan Tuhan, ngatakan sa makas kerina perpulungan ngendesken dahin pelayanan serayan man Tuhan. Gelahna serayan Tuhan singgo itangkuhkan. Ibre Tuhan pemeteh dengan kepentaran. Ibrekan Tuhan ia kuasa. Maka dikune pereh perbeben ia tetap megegeh, megenggeng dahiken dahin pelayanan. Jana tupung ibrekan Tuhan kesuksesan pe, ngasuk ia tetap nginget maka pemere Tuhan manbana. Seni naras turang sini kelengi Tuhan. Ibas kesempatan endape, Paulus ngatakan caman perpulungan, maka min ngasuk ia nurikan rahasia Kristus, amin nape ia ibas penjara. Jadi ijenda si idah, maka Paulus nurikan berita si mehuli, berita si meriah, lit kange kalak, la mehuli pusuhna guna ngaloken berita la meriah akapna guna ngaloken berita si ipeseh sebab engkai igargari tempa akapna dosana teridah ia kapna krina kekuranganna maka labo yang git dengkah kenca maka kainina Paulus ertotolah gelah aku pang ngerana dengan empetangkas rahasia enda me perbeben simberat nakal mekatep man serayan Tuhan. Sada sisi kebenaran arus iberitakan. Tapi maun-maun banci jadi serayan pelang geluh ibas kebenaran. Melalakal kekurangan atena nurikan kebujuran. Tapi pernah serayan lah ngelakukan kebujuran. Jana banci jadi pe iam biar nurikan ca. Sebab lid si pernah nampati ia, seh makalana ia pang nurikan kebenaran. Kebenarannya tetaplah benar. Aminna pe memang sitah lid ngeresiko guna ngehken kebenaran
Jadi serayan Tuhan tentu na melalakal tantangan sini hadapina. Makanina Paulus pentar minkam ibas perbahanendu nandangi sila man Kristus. Jadi labo pang nurikan kata di batangan ca. Tapi beluh pe kita nandai jemaat man siman kepentah. Gelahna silenga man di bata epe banci makikan kesempatan silit guna banci erlajar gelah man kata di bata. Dingin pe serayan Tuhan iarapkan mahuli cakapna. Maka adilik serayan Tuhan mejarjar entah na pelit serayan Tuhan ngerana mekarus ya gelah enggo kasar entah na pela erkesehen minter kalau ngameling bagai kepekan berat na serayan nenda maka kepekan gunana kita tutus notokan iya ngerana sebab makatap nganinta baginda bagakin serayan lakal kuarap bagah pengeranana bagah kel belas kena arkiteken siema maka si ida ibas kitab Mazmur ijenda si idah maka na Tuhan memperdiatikan ya dengkahkan pertoton kala si mindo alututus janah Tuhan berikan kemenangan mankala si ernalem man Tuhan ibas kita ertoto la si penalem gegehta la si penalem pemetehta la si penalem dekingta la si penalem temanta si banci nampati kita tapi si penalem dibata si mada kegeluhenta dibata si memperdiatikan kam ibas kinisran enda tentu kata si cukup memberikan pergegah mankrina kita serayan si ngenanami kinisran sebab kugapa pe kita si enggo itangkuhkan Tuhan pernah ngenanami kinisran eime dalanna kita banci rembak naras di bata tapi ulah kita lupa tupung kita ngendeskan geluh taman Tuhan tentu isampatina kita lalap jana serayan Tuhan pe ipindo tetap nehken tanggung jawabna guna banci jadi usihan selaku serayan Tuhan. Jadi maka di ateta luar biasa gerejanta. Mari dagay tutus kerina kita notokan serayan Tuhan. Bagi sini ikatakan ibas pemasmur daday. Masmur enda mekapkan masmur si ibelaskan pertoton tupung datkan kemenangan ibas peperangan. Memang genduari labolit imbangta si man lawanenta. Banci jadi lalit musuhta. Tapi mekatap ngedirinta jadi imbangta. So melalakal kesalahan si ilakukan kita. Tapi maka banci kita jadi pemenang. Sehkenlah surah-surah di bata bas geluhta. Maka di bata menehken surah-surana si mehuli guna kita. Ertanggung jawab kita selaku serayan. Guna banci jadi usihan. Umpamana bagi ayat telu. Nehken persembahan man Tuhan. Bagi pe ibas kita erbelas. Bagi pe ibas kita nehken penampat. Dingin pe la kita ernalem man gegehta. Sebab krina serayan enda beda krina latar belakangna. Buat nalit pendidikanna ya lasri krina. Tapi te kita maka nakai pesilit ibas kita enda pemerai dibatakan. Maka serayan Tuhan pe ya tetaplah megegeh dingin megenggeng. Tetap pertua dia akan pengep-kep. Persingetilah perpulungan kepenta ngawan perpulungan kepenta. Gelahna ia pe tetap lit tanggung jawabna git notokan serayan. Sebab ingin gegeh ta serayan Tuhan enda. Lang si idah ya bas kidatana kaikin kemalaman nate serayan Tuhan. Kaikin kemalaman nate entah. Adi sinende ibas invokasionina. Mindo aku man bandu pasu-pasulah kesusurenku. Maka serayan Tuhan si tutus. Si erkemalangan man Tuhan. Kerina tentu ngarapkan sinur surna ipasu-pasu Tuhan.
gelah meriah ukurna kerina ndalanken kini ulin Tuhan. Janah pei pasu-pasu Tuhan enda min iarapkan serayan tading ibas jabuna, sebab engkai engenca kebayakan si mehergana man serayan Tuhan. Ngeluh ibas kata di bata ngeluh ibas sia, dingin alu bagai anak-anak nape tetap ngeluh ibas persadaan ras Tuhan. Bagai mepe tentu perpulungan kerina. Jadi man banta kerina ngawan perpulungan. Adi selama enda lagi tertutus dingin setia, notoken serayan Tuhan, ulanai pedekah-dekah. Adi ateta maju gerejanta. Adi ateta ipake Tuhan secara luar biasa gerejanta. Mari kita muat bagin tutus dengan setia, secara terus menerus notoken cah. Ula erpaksa-paksa, tapi terus menerus. Bagi kita ngit mereka komentar guna mandangi dahin pelayananna. Tentu bancir sikapna pelayananna baswari sirehenda adi kita mereka dukungan si luar biasa arah pertoton. Lagi terberikan kita penampat secara materi umpamana. Lengagia terberikan kita buah pikiran si mehuli guna ia. Tapi pertoton tape ngo jadi gegah simbelin man serayan Tuhan, gelah tangguh ibas pelayanan, megenggeng ibas perbeben, dingin pe tetap meteru ukur, dingin mejingkat dahiken dahin Tuhan. Tuhan si masu-masu kita kerina, mari kita kerina, tutus notoken serayanna. Amin. Ras kita ertoto. Pasu-pasundulah o Tuhan, kata si enggo idengkehken kami. Ermulia kam o Bapa, arah katandu, rasa lalap, rasa lalap. Amin. Raduken kerina kalak Kristen ibas kerina ingan ras paksa, idoni enda, mari ras-ras kita ngakuken pengakun kini tekenta, ninta dage ras-ras. Aku te mandi bata Bapa, sila resibar kuasana. Sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhanta. Si jadi arah kesah si badia, tubuh idur si nguda-nguda nari. Si so keliamen, tergelar si Maria, si ngenanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburken, nusur kudoni kematen, peteluariken nggo keke ibas si mate nari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata Bapa, sila resibar kuasana, jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi nggo mate. Aku tek man kesah si badia, janahlit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Mari ras-ras kita nehken persembahan pengatakan bujurta mandi bata. Kata di bata si jadi palas, ibas kita ngendesken persembahan pengatakan bujurta, endeskenlah kulandu mandi bata saja, selaku persembahan singgeluh, rikutken singena Athena, sabab bagaimana arusna kam ersembah mandi bata, sueras biakndu selaku makhluk sirukur. Tupung kita ngendesken persembahan pengatakan bujurta man Tuhan, mari ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab Dendenta nomor 315 ayat si pemena.
Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Man bandu o Tuhan, iendesken kami, kerina serayandu ijapa peringan. Itandaindu ia kerina, ia tehndu kai perbebenna, bagaipe keriahan ukurna. Sura-surana, bagaipe pengarapenna, ibas masa sirhenda. Perlengkapindu ia alu kuasandu, gelah tutus ia ndahiken dahindu, mejingkat ia beritaken katandu, dingin pe o Tuhan, kam si masu-masu kegeluhan jabuna, bagai pe dahin sini idahi kena. O Bapa si mada kuasa, ertoto kami, maka kerina serayandu ijapa peringan, ibas masa pandemi COVID endape, tetap makaikan kesempatan ngelai perpulungan si enggo i endes kendu manbana. O Bapa si mada kuasa, dikunelit serayandu si sakit, ibas kuasandu madan pinakitna. Dikunelit ngawani perpulungandu i PHK, entah sampai genduari gulut kal ukurna arkiteken ekonomi jabuna. Tuhan mekuah hatendu, dudurken tandu si melias, guna mereken serpang pulah, gelah pulih keadaan ekonomina. Dikunelit keadaan jabu, lasiangkan, endapi Tuhan si masu-masu, jana tersuruh ukur keluarga pe, ngeluh ibas perdamen. Dengan dikune anak lit sila megiken kata ajar, o Bapa si mada kuasa, ibas kuasandu, banci pe anak jera dengan robah, orang tua bancingan tusi anak-anak, dengan lai pesega-segana jadi merawa. Bagai pe ibas jabu-jabu serayandu, ija anak-anak lit sakit, entah pe serayandu sakit, te kami Tuhan ibas penampatndu, banci pe madan pinakitna. Dengan pe serayandu sisa sura-surana, sukses anak-anakna, enda pe Bapa tetap jadi kemegahan, tapi lae erbahanca turah kini ganjangan ukur. Tapi banci pe tetap ia mereken si mehulina man Tuhan, dingin pe empegegehi teman-teman nasrayan, si sangana lit ibas kesusahan. Kerina serayandu ibelang-belang GBKP enda, pandita pertua diaken ras emeritus, kubas tandu ia iendesken kami. Gelahna arah kini jingkaten dahin pelayanan si isehken serayandu, banci pere belangna berita si meriah, rebuena dahin pelayanan kekelengan ilakauken, dingin pe serayandu pe ngasup mereken pengajaran si mekuli, tuhu-tuhu Tuhan te kami, ibas pendahindu, arkiteken kuasandu, singiani serayandu, banci pe gerejandu, mabakini ulin, jadi usihan, ijapa pe iaringan. Kerina ngawan perpulungan du singgonehken persembahan, tambah-tambah rezeki na iberikan kam. Si ulang tahun ketubuhan ras ulang tahun perjabun, tambah keriahan ukurna, ibas pemerendu manbana. Bagai pe perpulungendu, kam tetap si masu-masu ia rasa isi jabuna, menaken anak kami si kitik denga, sehku orang tua kami seitun, singgo meganjang umurna. Anak-anak lu si sakit i rumah sakit, bagai pe i rumah, ibas erbagai-bagai pinakit sindenden bas daging kulana, kubas tandu ia iendesken kami. Kerina BPMR, BPMK, mudramen, bagai pe kerina perpulungendu ijapa peringan, perlengkapi indu ia kerina alu kuasandu. Terpuji kam Tuhan arah kegeluhan kami, pemimpin bangsa ras negara kami pe, serayan dukap guna ngaturkan perdalan pemerintahan. Ibas kuasandu pe, pentar ia guna ngaturkan perdalanan negara Indonesia bagi si sentudu ras pratendu. O Bapa si mada kuasa, mekuah hatendu, pulahi kami arah pandemi COVID enda. Dingin pe ertoto kami, kam tetap sir kuasa guna ngaturkan perdalanan gerejandu, perpulungendu, bagai pe bangsa ras negara kami. Sebab Yesus Kristus Tuhan,
ertoto kita, bagi sini ia jari Tuhan ninta dagi ras-ras, o Bapa kami sini surga, gelarndu i pebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup, ibas suari sendah enda. Alemi salah kami, bagi ni alemi kami, salah kala empak kami. Olamin kami ibabai kam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Alokenlah pasu-pasu, sirehna idur di bata nari. Seni naras turang sini kelengi Tuhan. Bengketlah kam kubas kegeluhendu, jana tetaplah tatang-tatang serayan Tuhan ibas pertotondu. Kelah ngasup kam dalan kenca, alokenlah pasu-pasu, sirehna idur di bata nari. Perkuah ate Tuhan Yesus Kristus, kekelengen di bata Bapa, ras kerembaken kesah sibadia, ras kam kerina gelah. Amin. Menjuah-juah man banta krina, selamat wari minggu.